Zdravo dragi youtuberi i youtuberke. U ovom videu ću vam pokazati kako se pravi kantarionovo ulje. Evo, ovo što vidite, to je kantarion, biljka koju je dobro ubrati tako negdje oko Ivandana, znači 7. jula na dan rođenja Svetog Ivana Krstitelja, tada u leto se bere to. I ja sam pokazao, mislim ja sam već pripremio, ali čisto da vam objasnim kako se to radi. Znači, ubere se ova biljka kantarion, puno ovih stručaka i onda se makazama ištricka vrhovi, znači seku se vrhovi, cvjetovi kantariona i stave u teglu, evo, tegle sam izložio, znači na sunčevoj svjetlosti 40 dana treba da budu. Evo vidite, znači to smo, ja nisam bio prilice da baš na Ivandan pa sam da ranije 6.7.2019. a treba da 15. avgusta 2019. da, znači, kako se zove, procedim, evo vidite. Znači tu su cvjetovi, naliveno je sa maslinovim uljem, znači može i obično, ali bolje maslinovo, ali eto kad je već maslinovo ja sam uzeo čak i ono vrhunsko maslinovo devičansko ulje. Da bude što bolji efekat. To je to, znači to 40 dana stoji na sunčevoj svjetlosti i to je siguran lek za upalo sinusa. Evo, sinusi često hoće da se vraćaju, znači ono kad se čovjek malo prehladi, od klime, od promaje i tako dalje, i onda samo dan, dva malo pola pipete u obe nozdrve, zaturi se glava i brzo prođe. To je moje iskustvo, eto, želim da pomognem svima na ovaj način. Toliko. Pozdrav!